sa pathian choi moi ru thiling kim ti kata na thianga nima sela engbo yama kain phallo ei tu te chu kumtan ania pum chu ei tu te tan ani nima sela pathianin atiboral ve don tin taksa hi in ngai nan anilova lalpatan anizoke manalei in ni to a chu wangin in taksa chuan pathian choi moi ru athu kan cherte talpan kan zatan mul som se ei zanina Mizo Photographer Society ten Kut Lady kan thang don ania kan nulate pathianin Chapchar Kut Lady top tel tan ting thei khopin taksa yang phun duom na te ape chori ari ema pathianin kan taksa ne ya ama choi mo tura min te hi sheleina zobin zimoi pathian tu hi ai min em mani ti hi kan su donia pathian ne ma lalpa pathian ani pangtu kisana Mizo Photographer Society ne Chapchar Kut Lady thang to ne kan so sia kan mo se ma pe lai na ko tin ya ka soya ya sini zalim rumte rumkan sakwa atau rumte Igun dalam semua boleh harus berdoa dan berdoa dan berdoa jurusan sangat dulu ini adalah sesuatu Ama sain kan kualian pi berel vanai sang le Mizo Photographer Society a member puite le Chapchar Kut Lady top 10 don toy om tu te zong chunga lom thu ka soya ka lo lom vek cheu ni Mizo Photographer Society chong kan lo lom cheu ni ti ha kan soi ma sadua ama sain introduction han nei potila thange Mizo Photographer Society President Puzawaram Chana loading sela Vice President Pulal Nuntuanga Kehi H. San Himakania General Secretary Gani Assistant Secretary Langwal SD Namtin Kuma Treasurer Zautan Kuma Ani Hi Ezona Wangin Hundanga Zinangaya Zanim Minron Telpui Tailawa Finance Secretary Pusilal Rautanga Si Rautang Liana Kasai Swell teka kan obi te ania kan kualian pi kan tidon nge nula kan tidon beril van nei sangi loading sela ani hi sang ni som paruka Chapchar Kut Lady ya kan lo santo khan ya tin kan ho sikan kau chu vere renga loading we box se ni rivka un sangi ani hi sang ni som pasaria kan lady te jinga mi thoni ti ha kan soi du ani ama sain Chapchar Kut Lady kan thandan hi report toy te kan pelokanga Chapchar Kut Lady kan thandan hi Chapchar Kut kan lom nam hun lam mualakal Mizo thuama in thuam te khang ho kha kan member te le adu apiang kan tha am wala am wakala am wa vea ti teng o tha an la saka Chapchar Kut ti boy lo theyang ber turin ti khan an thalak te kha azana monin hi ni thum te post na hun kan han siama Facebook group a chu an ron posa chu ngatang suanin subcommittee kan siama subcommittee ten self fight takin
an lo zir chianga tin ti teng tu na po hian hei kan thlan chua som te hi an vaya nominate mi som nga chuanga tang kan thlan chua te ni chu vai kan thlang sual lo an melen hian kan thlang sual lo ti a chiang ani chuanin chung sub committee na ruam han nan lo siam to chu committee in kan bo zui le a ti khan an veng te an hruai tu te ho te mo ti khan phone ten kan han bia an venga kha chiang deuh te an nun te ti khan an personality thlang khan kan en ni ti kan soi du boka chuanin chung kan thlan top ten kan thlan chua te chu ni som pathum khan choi pui na te nein an portfolio shooting te kan neya khai kai thalak banara kan ta su hi mo khing ke shooting te kan han neya ti khan questionnaire te kan sema an changa an mani te interaction te kan han neya kha tianga tang khan result hi kan siam thin ani zanina hian rongkal tura sombing mitlem te kan neya chung te chu kan lamanga an rongkal ani chon khongin an thum hu tang loading se Mizoram Art Development Society tang local kan nom mo alom ome pam lama tang rongkal kan nom chuan khongain lo me MHCP General Headquarters tang local kan nom mo MPS Chapchar Kut Lady lo ni to te dingang hello me Lady top 10 te umna branch MHCP le OMA hi kan som thina lalun sangi dam veng ron toy tu te kan zain dingang alom ome noel ma som tluangi bungkon toy tu te kan lo me meri si lal mangai zuali ram lun veng thar toy tu te kan lo me lal chuan moi lai pui tlang lo me Christy lal rim feli nazari veng Grace Mel som kimi son pui alo mo me lal rin nungi kulikon Rosie lal ria pui dur tang alo mo me hei kan khat ve me dona kan be se ai ka Chapchar Kut Lady hi ro pui taka han ti chiam bi kan tumman ni lem lowa ama ro chu kan lady khan chua te an to thin ani personality ya tha tu na kan than chua tu te po hi top 10 te kan lady te kan en lady hi kan ti vek to me ke ni chuan pakhan na pani na ti vek han kan en sang to ngai lo ni ti kha min lo ria sakula an vai hian in ang khat vekin kan en to thin ani result pon nu tang hi chuan ti kha mi pui te min ria sak don nia kalo me amasain zanina kan khwalian pi beril wan nei sangi le kan host zai tak mai nula riv kalan nun sangi te chibai kan bu masa sewa anni hi kan gs ina soita kang khan sang ni le som paruk le sang ni le som pasaria kan Kut Lady te anni kan chuang thin em cheuni ti kha kan soi masa ani tin pol lama kan sangoi zon puite MADS atang local te MFF te MJL pam atang local te tin lady lo ni to zong te zanina lady ron troi om tu zong te le MPS ka member pui zong te kan lo lom chewa MPS mingin chibai kan lo buk cheu ani Mizo te thalak lama ma kan son theina turin MPS din ani tin thala thiam tak mani in pho chuak thiam lo mi engmo za tan oma chung tiang te tan chuan MPS yan do kan abua sai sak thina in pho chuan hun abua sai sak thina ni tin chu ba ka chuan Mizo zia rang le nun phung thalak lama choi san ti hi MPS thil tum zinga atela chuwangin Mizo te na kut kan nei ro pui ber Chapchar Kut hi ngai hlut ania alo ro pui zel theina turin kan ti thei tok ti in chu Chapchar Kuta kalte le Mizo thuam in bel te atang chuan Kut Lady te
kan lo thang ve thin ani nang nin min thang lo ke man ka thang jok seu ni tiang deuh khan Kut Lady te hi an ma ni than kan thana ta na ronin candidate amo contestant amo an ni lova MPS 10 ke ma ni zokin kan thang ani a chuwangin top 10 chin he chu kaman soita ang khan zan ina hi chuan engel a lady te first runner up te second runner up te kha chu kan han thanganga amaro chu khami bak zan in bak he chu ang khat vekin kan lady an ni vek to dona ang khat vekin kan en to dona ni kan lady te Mizo ni tinuam tu khotlang ta na mitrangkai veng chunga khwar in kal taima chu mai baka khwar in chunga zai taima nizel turin kan bei seya chu tiang ang chuan an chunga bei seina sang tak kan neya chung kotan mai baka ko ran le khotlang ta na mitrangkai nizel turin kan bei sei tak meu ani kan lo mai ani ome thua moi troi om tu te kha coin handing vele teang thua moi troi om tu te ole lo me zanin aron kal zong te in za vai chunga lom thu kan soya kan lo lom chewa MPS mingin chi bai kan lo buk cheu ni lo me o programa angin kan kal chun zo manga tuna chuan khwalian nula beril vane sangi thilpek hlan kan du dona stage a hian min ron chhosak thei chuan kan president hian o thilpek himin hlan sak ngal mai se Kut Lady puan na dur hun chatak mai pathian in min pe a hey nijina khani nan soya sang ni le som paruk kum som na kumin he kum som na lo ni veta a e kan phu lovin atira tak phei chuan kan thian tin min fiam na ang reng dewin an vatia khati lai ka chuan thala ka kha kan la in thona amuna in la kha thona in chu tiang chuan vote te kha ani chhauzela kan phu lo top 10 te kan han thleng ve ni a alom khop maya e chu tiang hun kum som lai thang khat liam don to a chu ti chunga min du sakna ka changa zanina MPS programa khwaliana minun som wagin ama sign lom thu ka soya MPS shuai tu zong sung te chibai ka buk chewa den hei zanina anon troyom thaleng ka shia a ti zong hian kan soyanga kan roma hian zai thiam te lam thiam te mis te model te kanin to del to a kan namatlem sia ti hi kan lo sia thin ania a soisel tu te nan soisel dan ani amaro chu keima chuan kan nam pui te keima ni le keima ni kanin choi moina kanin choi san na ania a aya din hun thazo ka thleng tura kanin lan kaina ania mirama po got talent sang kan hua mu nom kan tia kan ena zan re tak hangin kan en thina ni chuta chun keima ni kan nam puite an nia kan ti ve awanga soisel tum nga lutuk kanin todel na lam adik lo ti reng zel mai hi chu mani nam in ngai hlutna chang shelo kan ni na ang zong hian ka lo ngai deuh thina chuwang chon hetiang tongkam hi ka hriat thei phot chuan ka bulan soi phot hi chuan ka hnial na sa thina ni zanina hian heng Kut Lady thanti hi keima ka experience a bu kan soyanga hedin mun tun din mun theng tura min nor tang tu ania man ro pakhat poimo takani katan chuan kum sangni som paruga khan Kut Lady omzia po ka shelo Kut Lady ni ve maya sangni som palia eme kan zowa som panga radio kan luta Chapchar Kut le thil dang vaka kanin mangman lova maro chuwan nei thil thuin ti hian kan anom ta a ta chuan ama po in ka soito citation min pek trum khan an la shia in ka ringa chu ta chuan ka soito ani
zuk le muam te ri thei thila ti chuan pathian zara le keima kalo in thunun na zara hian engma va soi sel kai lo le soi nun ngai lo ani ve avo in khengin maro chu chumi pia zonun zemoi kalantirem kanuna hian Mizo ina kanin nga na lungphum tlom ngai na te hoi hom na te ayo upaza na te hi kanun chwa puyem Kut Lady ni na at pakhat na vanilo maila atop te na lady ti a ko thei kani hian lady sa phawina kan ti chu lady title vong zo tur chuan choi nung tur chuan kanun hian azirem ti hi ka in entry na ka in te na sa thina chu chuan thil thazir konga te nundan thazir konga te min lo kai shwai na sa em mai ni ti chuan AMC kan han in thanga AMC a po inzir the na politics ania in sheveka ma se chunga po chuan mi in soitur mang nei lovin that lo na like nei love ti na lam ni lovin fam kim na lam ni lo sela koshan le khotla nga te kan phak ang tok zela thei ang tok kan lo chwa ve na te min ron mu saka chung te nen chuan mal som na di hian kan dong chawa chumi nuwa MLA kan han ti chole a in be hun lai ber apor le acheber kum hlui thil to soi chwa huna po chutiang soi tur le chiat puina tham soi tur nei lovin kanun ka von ve pha ani chutiang jon zanina Kut Lady kan khan chwa tur te local khom te po hian zan in chau he ni lova title chau he ani lova in malam hun zela in kal zel na hun tura he title he ni na hian he zan hian in nun hi a thazong in kai shwai sela kal tir cheu sela nor kal cheu sela ka du tak zeta chu tiang tur chuan kan Kut Lady te tan po du sakna kan hlanna tin nichina khan kan ngai tha MPS 10 Kut Lady thana he fiam thuin an soi thina tlangwal pa om kho man nia nula mel tha mel ang dewa han chwa te poyom thina chu chau chu ni lawa Kut Lady kan khana wang hian al ri chuan an soi lo mai theya ma se Mizo nula tam tak Mizo mei che tam tak hian zo thuam ne na chapchar Kut ron man hi kan chak pha ani moi takaron kal kan chak pha kan Kut Lady ni ngor tum lam ni lovin kha kan Kut ti nuam tu ni a chon ke ni po in kan lo ngai hlut vak lo te an na chang kan chiat lo te po kan ngai ngen in na chang kan chiat pha kan ngai hlut pha ani chu tiang chuan a tha zong in he Kut hi a her sheta zanina khan min zo ta Kut Mr. Vel hin ti ve lo min tia an ti ve hun tu te na mon la ti ve hun chu om tura ngai la chunga po chon Mizo tlangwal tha tak an ron la chuak zel tura ka ngaya tu na chuan chapchar Kut Miss le Kut Lady kan neya hei hian Mizo mei chia te Kut ngai hlut na lama min shwai lu ta kan Kut hi asap tungin a promote tak zeta MPS te hian thil tha tak in ti ani chuwang chuan zam lovin thil sang a tha le a chekara hian kal zel ula Kut Lady thlanna omsela tun aya thazok le changtlung zok te huam zau zok te a kal zel a thlan zel thei kha ka be sei tak zetani le ti chuan a top lama ti maila thosoi kha kan kal khom chana ni lawa aninom ka hlau dewa result puan kan ngak lel to sia kan thil ti na kong tin renga hian kan in support ton hi thakop maya zanina khan film forum te le khang invitee kha sang kha kalo ngai tha in ron kal thanin ka sia malama tang khan nung ka ron en thelo wang khan in kal thatura ka ngaya ka soi atira ka soi ang khan kan nam thil ti renga hian in support ton hi kan mamoi nam tlem kan nia kan in joy kan tona kan thil kan program buat sei te hi kan in ti hlut sak to na ngai a hlot lin na hi ke ma ni veka hian a omani ti hi war takin ka soi du a tin tum danga soi ka tum thin ma se ka soi ngai lo ka in thashun deu thin zani chu ka in ti nei tu boka kan in thashung lovin pakhat che je ka duwa chu hei zanina hian fungki hau kutchwa ka ha an bula po ka soya fashion in China chutiang khatiang in hantia mindem chang te po hi atamani kan shelawani big lo ma se ka soi du zo ka chu Mizo kut chuak ram danga pu kan thon thei ram dang nam dang poina an lo hak ve thei mo kan handloom kan textile industry min ti hausak pui thei tur hi a omani ti hi ke chon ka mu wang hian atiang hian engtin na mo designer tin an thiamang to ka an design hi mi ta an na le mo nal lawe mo ke chuan ma na tang khan ka lo hak sak ve ngar thina chuan kan han ti zela hei session a te po Mizo thuam hak
ni khat mai ni lo akar kan han nei ta design sang nal tak alo chuaka chutiangin zanina te po kan hmua ei ron in bell point oma tin kan lady te pon an moi pui ema hetiang konga hian kan fashion textile konga te mo thil sang kan in promote the na konga hian nasa takin annamang hian itrangang o khovela hian kan minghi alang the ani ti hi beisena rin na kan ne chutiang te po chu min trom pui ula kan lady te point in program nei na mun sanga in lakal don chawa chunga po chuan a thei sam chuan zo kut chhuak zo namzia langte lo hatam ula in platform nei anga lo promote turin zanin hian kan cha du chewani le zanina result thatak kan nei anga atling lo te po anom dona keipo sangni le som paruka top 3 an nol nu tho kania tin Chapchar Kut Miss lamina an nol nu tho kania ma se kha ka top na ni lova ka experience ka soidon ka tiga ka top na ni lova a aya thazok a aya nge ni kongdang a hlotlin theina a omang ti be se le ring chungin thei top ka chwa ka in kha da ngai lovani chutian chon zanina pakhatna panina pathumna ni phalote mi pasari lai inomin ka ringa chungte po chu in top na ani don lova ril runa indom kun mai turin ni lova nakina pathianin intana thazok intana abuat sai hi in change yang ti ring chungin ril ruthiang lim takin in elna ani ti sia in he muna hian lung oilo na te omlova lim taka mani in thlen theu po ka du sak chewani MPS te khwalian turamin somawangin lom thu ka soinon le in zawai chunga kalome kan Kut Lady top 10 te hi an ming kalam ang zel hian min lo din chwa sak don ya on serial number 1 lal nun sangi daughter of lal rammoi damveng kutilo ben sakang serial number 2 noel malsom tluangi daughter of lal shwailiana bongkon serial number 3 Mary Silal Mangai Zwali, daughter of Silal Ramwata, Ramblum Venther. Serial number 4, Lalchhawn Moi, daughter of Christina Lalmuan Pui, Lai Pui Tlang. Serial number 5, Silal Thuam Moi, daughter of Lal Rinliana, Kulikon Veng Thang. Serial number 6, Christy Larin Feli, daughter of V. Larin Oma, nursery van. Serial number 7, Grace Malsom Kimi, daughter of Arlal Ruat Kimi, Chonpui. Serial number 8, Lalnun Tuangi, daughter of MC Sang Moani, Chan Mari. Serial number 9, Larin Nungi, daughter of Lal Shuaya, Kulikon. Serial number 10, Anunung Beratan, Rosie Lal Shiat Pui, daughter of Lal Muan Sangi, Durtlang Leitan. An result hi o hey kakeng kiao to amai ro chu kan Kut Lady ni na chel lai mek te khalawin ringila loman petur khan ama chuan kum danga an thlan thin dana chuan keini batch te phei kha chu top 3 kha kan shesa veka chuwa chana hlau thon om dan kha anep de ule kani an thala khin ron po sa tunge pakhatna panina pathumna shelo maila an mani ha kan sheto ta tun tum chu tu ma shat lok lovin blind dewin an ron kala achan chu an vai han Kut Lady ani wanga ni o second runner up result kan puanga nga kan lady te kha in kete kham to me the ma se do thei takin lo nga gola kan second runner up lawmman sash min hlan sak tur hian vanlal be sei Kut Lady second runner up ni na chel lai mek hi stage on chho se
kan khwalian za tak nula bereli lawmman dang min sem sak turin stage a min lo zom thei chuan khoi ve in nge second runner up honang second runner up Kut Lady sang hi som hi panga chu lal nun tluangi daughter of MC sang muani chan mari veng ani kut ban sak leng kan Kut Lady nilai mek vanal bei sei chunga lom thu kan soye first runner up kan puang venga first runner up ni na chel lai mek Kut Lady silal thazwali stage a min lo stage a min lo zom vesela khoi ve nge first runner up honang Chapchar Kut Lady sang hi som ni panga first runner up ni na dong tu chu lalrin nungi first runner up sash min lan sak tu Kut Lady silal thazwali chunga lom thu kan soye ote chuan zani na ta na kan nga hel ber Chapchar Kut Lady sang hi som hi panga tunge niang khoi veng nge ni en rin dam veng bong kon Kut Lady sang hi som hi panga chu Christy Larin Feli ole Kut Lady kan lo puang cha lady ni lai mek kan kau chaveleng stage a tina vanal shiati hello lo mang tuna kan Kut Lady na chel mek hi tina vanal shwai ni ani hian lady third sash alandona aron kal zong zong te chim tu zong zong ten kut lo gan sak leng kan khwalian chunga lom thu kan soye tikhan Kut Lady top 3 te kan sheta alom nan kot beng le shim shimela
top 10 dang hi an ming kan lam lenga or aron chim tu zong zong ten kut ring takin kan lo ben sak le cheu don ya or lalun sangi dam veng Noel mal som tluangi Mary Silal mangai zuali lakchhawn moi Silal thuam moi Grace mal som kimile Rosie larshat puite ani ti chuan Kut Lady top 10 te hi lawmman kan hlan ve le anga lalun sangi dam veng lawmman hlan turin pilian sang luri o kan kau chawa Kut Lady top 10 te hian kan soi to ang khan lawmman chi sang sang an thalak mai ba ka citation te an dong telani o pilian sang luri chunga lom thu kan soye top 10 zinga kan nula Noel mal som tluangi lawmman pet hlan turin nula arla rem ruati kan Kut Lady thawani ani po Kut Lady top 10 lawmman hian Kut Lady top 10 lawmman hian sum fai cheng sam thum mai ba ka citation le an thalak moi taka frame sak akeng telani nula arla rem ruati chunga lom thu kan soye Kut Lady top 10 Mary Silal mangai zuali lawmman hlan turin nula la ruat sangi stage ha kan some kan Kut Lady te hi mi cha sang sang kan neya a chan actress lotling tak tak ten neya a chan MLA lama te chan zirda lama te o stage ha kan lo lo me lawmman min hlan saktu nula la ruat sangi chunga lom thu kan soye Kut Lady top 10 lakchhawn moi lawmman min hlan saktu rin nula Esther kan some nula Esther pilian sang luri ti lo hi chu Kut Lady ni na min hlan saktu te hi kan lady to te vek an ni nula Esther chunga kan lom thu kan soye lakchhawn moi Kut Lady top 10 lawmman min hlan sak turin nula Mariam stage ha min lo chho sak se lakchhawn moi lawmman min hlan saktu nula Mariam chunga lom thu kan soye Grace mal som kimi Rosie larshat pui kan Kut Lady top 10 lawmman min hlan saktu rin kan president Puzoram chana kan some kan Kut Lady te o an si ta lo thule to se top 3 te le top 10 zong zong te lompuina tan kuthan beng leng o zanina tilaya loading chuak hi Christy larin feli chung te zingami kani a zanina hian kan loma wangin kan mitui atla a chanchu anu mangai taka enkol tu hi nikum masa lokhan wan ko na lo chang to a chuwang chuan kan lom rualin kan mitui atla ni ti kan soidua kan fanu abikin kan soyanga midangpo ani thorualin
IG le FB a comment le like rutak min pe tu te wangin thin lung takin lom thu ka soya Mizo Photographer Society vurin lo thang lian je sela midang te tan mal som na thlen tu lo ni se ro se ka lo me zanina hian kan veng nula lalrin nungi troi om tur hian MHCP Kulikon branch OB te kan ron chuak thapa tin YMA lam ho tu te po an ron chuaka ke ni Kulikon tan phei chuan ni chin chia tlak big tak ani in kan ria a chan chu top 10 an han thlanga top 10 a khan ke mani venga changin lalrin nungi atlinga tin Kulikon veng thlang lama po lal tho moi tro ani po thlan tlin alo ni boka top 10 a Chapchar Kut Lady hi patni top 10 a kan neya aro pui dangdai ve shim shimani ti kha karon soi du boka tin Mizo Photographer Society na Chapchar Kut Lady 2025 an buat sai hi a hlut dan hi dang lam riawa a lela ma chuan ni chinan ron soilan to ang khan a shan pa a hetia judge a panel o ma thlantlin ringot an ni lova Chapchar Kut atir an lom tira changa photographers tena an lak chho char char khanga changa social media kal tlanga an han thlan le kha ani a lela ma kan ria a mel tha ringot thi thalaka hian an langnal thei kherlo ti kha ria tanga ya mi photogenic tak ni hi ngai ve ni lela ma chuan thalaka langnal tur hian chuwang chuanin a lela ma chuan thalaka khati zo zai Chapchar Kuta in mit thla chuan an nal zia kha in ria ang kan tlei rol te kan thalai te chau po ni lo nu te po khan nal hlom em mai ni chuwang chuan khatiang kara thlan thlin an ni shim shim kha a hlu shim shimani ti kha zani na hian karon soi du ni tu na hian kan Photographer Society kal tlang hian in zavain Kut ladies kha in ni vek to shim shima chuwang chuan ring to kin a kal zong zong hian applause hian pe ve shim shim chuan zanina hianin akal khom te hianin hei lelama chuan kan ria a photographers choice an ni a people's choice an ni boka an zawa hian an mani hi lompuina chibai kabuk pa in du sak na sang ber ka hlana tin abot sai tu te hianin hei platform in bot sai sak zel hi I ka ngen ve chu ni nisina po kan khwalian za om barili khana ron soi to ani po hi hei tun ma kan student ve thawania chuwang chuan pi nu ti vel kha chu nula ti vel kha chu ko soi lo mayang u ti ta kha kan student ani china barili po hei ama po tu nai han het dik khopa eloquent engkim soi fel thei fikin thil asoi par to menia kha he platform hi ani po da lo mang chho ve to chuwang chuan voina tling ho zong po kha hei hi in buljan na ani hei hi tu na nang ma ni nakina cher chho zel tu tur kailon pakhat kha ni ti kha in shiat kha ka duwa chu zani na hian hei mel thatna moina kan han te hian alela ma chuan hey chance ka lave ni chu platform ka neya ka ve em body shaming dei kan shat lutuk mani hi in mangai izirtir tura midang fui tu ni ro in pian kha amoya momoi lova mo lam ni lovin manin mangai turin midang te fui tu ni ro ti kha zani na hian soilan ka dua tin hey Mizo shim chu alela ma chuan zep thu a cheng lova in fact ai hian in soi sel nuam kan tia kan ta na changkai tur mia lo an tan po a changkai tur ni lo poizok tur ni si hi soi chwa te hi kan chinga in troll te hi kan beina se em a zani na hian he platform mang hian karon soi du kan Chapchar Kut lady te hian khang zong ka he platform mang hian midang ne na a fui tu ni ro ang kong po in midang engeniang po niama mo midang soy sela mo
khati lo zonga midang kan dam lai nge ya faktu ni zok tur hian he platform hi mang ulakaduni real rusel mental health lam te po a trulzia te po a au chho pui tu ni zok to ro ti kha hey hemi platform mang hian karon kal ai mangani tin hemi konga po hianin hey zanina hian a buat sai tu te hianin tuna kan ladies te hi he platform mang changkai thei tur hian a society po hian a changkai theyang bera an mani ta na anin phau chhuana konga te midang kai shwai tu an ni theina konga te fui tu an ni theina konga te platform hi in lo bot sai sak zel tur han ka ngen ngoi cheuni voini ringot amis tia puang ringot lovin ni dang zela po program shanga te po Chapchar Kut Ladies Mizo Photographer Society an buat saya in chantin te an ni angin an mani hi platform cha buat sai sakulati hi karon ngen mol cheuni an au chwa pui ve na tur thil tha an au chwa pui ve na turin khang khar in buat sai sak tur khan karon ngen ani chuan to bera chuan zani na hian in hei kuli kon chu I kan lom me ma amaro chu ka soi ang khan winners in ni vek to in zawai khan tu na helai stage thu zong hi winners kan mita in ni vek kan lo en chewa mel tha kan ti vek chewa du sakna thinlung takin kan hlan chewa tin mani in chung khurate mani veng chunga te mani khotlanga Mizo society apo midangte enton ni tur zelin du sakna thinlung takin kan hlan cheuni kalome ngur than sang isailo dam veng MHP secretary kania he Kut Lady top 10 atan kan veng nula lal nun sangi in ron thanga zaina result puan na ane na tur min ron som hi ama sa po khanin lom thu kan sim chewni ti chuan hei kan naw lal nun sangi hi nula chwanom takania vani han nula chwanom tak te in thanga Miss Liangi katia ke chuan Miss Liangi ka fa in engkim mai fuina thatak tak aran sei to ka sei lawanga zirna te po mi chhanom tak an nia lal nun sangi hi ami mal thui takin kan sei lawanga midang henglai zanina than chwa zong te hi chanchin ngai nom le thatak takin nei ve kang ti karinga me chia thil ka sei ve du le ro pui ka ti do chu me cheni hi ke chu nuam ka ti chen ni me chia te hi kan mi pa te hian min choi sang thiama min za thiam te hi kan moi na ne voin ya hian kan nau te ti hian in ron phau chua ka heng te hi alom ka tia abuat sei tu Mizo Photographer Society te in fakom le in ka sia ni lal nun sangi loading te se reng ha ano ome kan branch te takte ziga hetiang ang kan nei voi khatna nia kan chuang em ma chuti rual chuan ke mani lama te hetiang hi kan la ton ngai lo wanghian buat sei dan le lom dan te po kan thiam tok lo em ma amaro chu zaina hian kan lo me ma ti chuan kan branch ming hianin eng din muna po ding selatin lompuina pangpar lan ve kan dua tu na kan hlan ngal mai nge lan nun sangi lo ding chuak sela ke hi la dun tlangi second runner up u kania he zaina choi turin ke ni le ka chungte le ka chante he kan ron kal ve a he zaina Kut Lady he Chapchar Kuta Mizo Photographer Society ten Chapchar Kuta Mizo me chemel chatak tak akal te zinga a chalang som an ron thlang chuak ti la kan soi swal karing lawa he zaina an vai hian an chaveka a chaber ti turanom lawa kan pon lam moina ringot ai hian kan chung lam moina le kan Mizo culture te za pui lawa tilang chuak zel tu zok ni turin an zawa hian kan cha du ngal ve boka chuti rual ero chuan le khazir na konga le
nam choi kan na zo ka hianin kan rilru kan le pe ka kan le focus angai thui le ani chu wang chuan zirna hi kan thla tham theilowa kan zawa hianin moina nalna changkan na mai pialama kan ram kan nam dam na tur le mi te nam dang laka po a kan hoi san theina tur khop thiam na le rem shiat na te po nei zela fin na che chuak turin kan zawain kadua meichia te in chung khur chet le engkima za na tur om lova thiam lo ni kha za thak zo ka rong bol in chung chet zong zong meichia kan ni nangin meichia kan ni sa a kan nu sa a nau kan ngai chuang lo ani chuwang chuan kan thei topin kan in chung khura te kan khotla nga te tha kan tho ve zela changkai taka mi nun ti chep lo zonga kan nun thiam apoi mo hle in ka chia thu kam in kam chuak ina kan soizo fia thiam theilo khopa thil poi mo soi thei tu chu thala kania tin music ina emotion a her dang lam theyang bok hianin thalak hian kan emotion a her dang lam theyani ti she chung zelin in thiam na in theina pho chuak zel ula mizo meichia te ani emo kan ram natural beauty engkim mei hi pho chuaka namdang laka minchoi kangzel thei turin Mizo Photographer Society te in du sangna ka lan zewa in thil ti le zel na tura changkan na panchung zela nam timel moi tu tip lang moi thei tu kha lo ni zel turin du sakna kan hlan bok cheu ni kalome tuna chuan zang khai deuin na nula mel thadeu me tuna Mizo te zinga zai thiam kan nei te zinga Chapchar pol lai laki stage a kan some Hello. In Zavain, sibai vekole. Zanina in zinga kalautel theile. Mizo Photographer Society ten zai toramilo som hi kalom ema. Chuanin au kan lady te an kalzel na tura du sakna sangber kahlan ve shimshim du boka. Chuan kalhamas sazo katan thalo turin ti kan sange. Du berso ini onang ngehi ini lambang hilang
Kut Lady Chapchar pathum tetan surprise gift andon beldon ani surprise gift petur hian kan khwalian nula beril vane sangi stage ha min lo zomle lok mai se Kut Lady top 3 te hi trophy or surprise gift tak meu zanin hian kan hlan tel dona Lady Bear Christie larin fel hian min lo man min lo don sakse first runner up larin nungi second runner up lal nun tluangi tikhan sum fai tam tham tak citation le photo frame an don baka lawmman an don bet le a Kut Lady top 3 te all kan lom view ka ringa surprise gift front tho tu te chunga po lom thu am ro se ding don ami don la don lung ro ka chwa ile na khoya la in khazo ta hityang renga thin lai lua tu lenga ka phong lo na
zai moi tak mai ri moi tak mai min ron oi tu lai la ki chunga olom thu kan soi le a chuan vote of thanks nei turin pulanun tluanga vice president lady thlan sub committee chairman kan some khoi kan host rifka kha ta lokal sela memento hi hlan ve kan tu hei ka hla nanga chon kan soi chun zom don nia hey masain zanina program hun re ta ka ta kan lo ruam han to hun mor bok na kan lo thleng theya masain he hun min froi thleng tu pathian chunga lom thu kan soi tak zet zeta kan hrisel na te min kola hei kan lady ate dam lo na har sana nei neu neu ten hanoma amaro chu zanina program ti hotling thei turin pathian in hrisel thate apeya anon kim theya lom kan til theya pathian hena lom thu kan soi tak mewa kan hriat le a hming kan soi zin viau to mai lo ning lo ula kan khwalian pi baril vanai sangi lom thu kan soya tongkam ni khatlakin han chuzui kan duwa ani hi Mizo photographer society nan hianin kan in thung het to khop maya kan hriat to ang khanin chapchar avoi khatna Chapchar Kut Lady hlanna hian top 10 ni na roin lana ahnua hosin aronin lan lea chumi hnuwa MC anon tlin thar khan lompuina dong turin anon ding chuaka tura atum lina Chapchar Kut Lady result puanna khwalianin anon tang theya chutiang chuanin Mizo photographer society nan hianin kanin thung khete maya zanina khwalian tangin hunaron phanga hena lom thu kan soi tak zet zet ni ti kha kan soya he tuna ramro relna fong von tu wa tangin khotlang ramtana irong bol zena tura Mizo photographer society chonin du sakna kan hlan chia ikianga kan om reng dona kan support reng don che ni ti kha Mizo photographer society min kan soya ni ti chonin kha zai moi tak mai kan ngai tha lai laki la in min oya kan som na te min ti hlotin saka kan loma so tiang bokin kan host nula rif kai hun te ron ti hlotling thein hun min ron man saka kan loma chon pol sang sang kan som te tagin in ron kal mai ba ka kan lady ron troi oma abi ken NGO sang sang ron kalte in chunga lom thu kan soya kan lady chung le khat ron kal zong zong te zaina hianin in chunga lom thu kan soi tak zet zetani ti chuan he lady kan thlen theina turata na thla la tu te photographer te in chunga lom thu kan soi tak zet zeta thla la lo ula chuanin zanina hianin he dek hian hun kan mang thei don lawani in taimak na in thot rim na ra kan sengani ti kan hria kan loma ti chuanin kan dama pathian in remati chuanin kar le a hianin main shooting kan la nei dona zoram mit muwa thalak sang sang kan la ron pho chuak don ni he huna hianin vakiria te tonin an kor hak tur te min sponsor dona an chunga polom thu kan soilok ni sela ti chuanin a top ber tan chuanin zanina he kan hun hlutak mai ron mang tu te in zawai chunga lom thu kan soya hei hanen ula photographer chu tlang puin mi pa kan ne te ka me chia pa hi thumin min pol chawania engkim ruah man to mi pa kan nia decoration apo mi pa kan nia tian pangpara hung bor luai top maya banar kan tara mo hi kan tive maya mi pahlang che kan ni tak me wa tun truma hian engem bot set hel na tam tak kan nei ni ti kan sia pathian in mishing min siama form kim min siam lova Google form po I'm not robot ti turom thin kha chuwang chuanin ti sol thei kan nia kha ga khanin ti dik lo tam tak kan nia in mi hriat thiam na kan dila zan ina he hun mangaron kal zong zong te kan lom tak zet zeta Mizo photographer society chuanin in chunga lom thu kan soyani kalome